Lisa ni sabye ni phyo gilana mebe uthi chino khonsa kemgui chimbu cho gyaga gi gesa diline khalam gyu shuga ni tisu chabe gagal namtan to shapso dewa khoyu chi de ya chin dumbe che chukji ne son lada khoyu to chojo ge zeting mata ji kyang yu chi de khong so lada sane so ka chue ki chue ani mitang bum ni da chisum lazam shila chun jong kemgui chimbu cho ge ka chue gi ka tin kyang yu chi dang na shin ge ni tang ni sa chu re ani jeman chebe kap an tende wa kyun dom chiti ni don dungya chume chula an chege kalop katin kyang yo bare Tiang chino khonsa kyamgu chimbu cho lada khoi do ninta shibju shenga zamki chojo ge katin kyang ban ne thaba thyu ringshu de chagi yo jing Taring shuga ni su chabe gagal namtan to shaso khokap pemutsu ladu dupe da jeda namne peso sabye shu nangso It feels very exciting to have him back. Taring chino khonsa kyamgu chimbu cho shuga do shapso khoba thini nganso hajang gi gaso chimbu chung ya rimi chino khonsa kyamgu chimbu cho ge sungchue mangda shi shugyu ge sang gi khokop chungre Mundu yege lada la nima shibju shenga tsi yege shuna rwa kote peme tsi yago shuna shadi nga ane lada mema da pire tsangma la nying thakba ne ane tuchena shuya yin. Ta kundu konglo jero drogo re, dende chibyu na nga gaji ta ente kogab nyong dhura, duso le keshen boshi thongwa ta ne ane ngon tsangma ngono wade la nyamru gyuto ne, kundu la ente shabzor kyo wala ta ne ngono wara dende shuya di keshen bori samgido. Remingchin gube tse ngane tu ba shuga thikjin shulin zula khan do phyo gilana mebe uti chino khonsa kyamgu chimbu cho gi hosha eshi ye tende chushu wa chola umujobe ranjeng ge thone kachu kati kyangyu indu Hongshu gu ne tsu de shuga dharamsala gi nitisu chabe gagal namtan ne sagoba yishi dawa dan palen chode ba tinzi wese ni ne chogru gi niri shugu yu